Profesor Duško Ilić diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu 1991. godine na predmetu biomehanika sa ocenom 10. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja radi od 1993. godine, a danas ima zvanje redovnog profesora na predmetima biomehanika humane lokomocije, motorna kontrola i biomehanika sa osnovama motorne kontrole. Doktorsku tezu osnovne varijable motornih programa brzih terminalnih pokreta odbranio je 1997. godine. U periodu od 1992. do 1998. godine radio je na istraživanjima na uglednim američkim univerzitetima iz oblasti motornog upravljanja i motornog učenja. Objavio je 6 naučnih knjiga kao i veliki broj naučnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Iza svih diploma i naučnih priznanja nalazi se čovek bogatog iskustva, iznenađujuće erudicije, ali i čovek spreman da pomogne ljudima da sačuvaju ili povrate svoje zdravlje. Poslednjih 20 godina intenzivno radi u sportskoj praksi na individualnom kondicioniranju i kretnim restrukturiranjima vrhunskih tenisera, veslača, košarkaša, fudbalera, tekvondista i drugih sportista. Kao kondicioni trener Nenada Zimonjića ima ostvareno prvo mesto na svetu za 2008. godinu, što je suštinski bila kruna mnoštva prethodno ostvarenih Masters i Grand Slam titula u muškoj dubl konkurenciji u tenisu. Radio je kao kondicioni trener teniske reprezentacije Srbije koja je osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. zajedno sa Novakom Đokovićem. Kao kondicioni trener bio je deo stručnog tima Milice Mandić prilikom osvajanja zlatne medalje u tekvondu na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Kao kondicioni trener učestvuje u pripremi Milice Mandić i još nekoliko srpskih tekvondista za Olimpijske igre 2016. godine. Poslednjih nekoliko godina njegov rad je prožet bogatom saradnjom sa vrhunskim srpskim košarkašima. Uz vrhunske sportiste uvek ima vremena i za ljude koji žele ili moraju da vežbaju. I zato je prava osoba koja kvalitetno može da odgovori na pitanja vezana za značaj fizičke aktivnosti za svakog od nas, ali i kada i kako da počnemo da vežbamo. U ovoj emisiji sa profesorom Ilićem otvaramo temu o kojoj se govori mnogo, a često nepotpuno. Kada decu treba pustiti da se samo igraju, a kada početi usmeravanje prema određenim sportovima? Da li je svako bavljanje sportom garant da će dete odrastati zdravo? I da li se briga roditelja o telesnom razvoju deteta završava onog trenutka kada ga odvezu na trening koji su platili? Profesore, deca su uvek najveća briga svakog roditelja. Ima kakve lične probleme da ima roditelj, uvek će na prvo mesto staviti probleme svoje dece. Mi ipak imamo sa druge strane to da roditelji često ne znaju dovoljno na koji način da brinu o svojoj deci, pa imate situaciju da deca jako mnogo sede kod kuće ispred računara ili ispred televizora sa video igricama ili sede i uče, crtaju, u školi sede i onda opet sede i sede u prevozu i sede u automobilu i uvek sede. Kakve to posledice ostavlja na njih? Da li je to dobar princip? Definitivno, kroz ljudsku filogenezu pričali smo o tome, naprosto i mladi i stari od svog nemanja staništa pa nadalje morali su se sve vreme kretati. I u skladu sa time kompletna ljudska filogeneza i razvoj ljudske vrste išao je u tom smislu da se praktično kretanje sve vreme i zadrži. To se, nažalost, u poslednjih reda veličine 50 godina, mogao bih da kažem, više ne može reći. Naprosto i mladi i stari u mnogo većoj meri odvajaju vreme za sedenje. S jedne strane ono skopčano sa jako puno školskih obaveza, s druge strane ono je skopčano sa čitavim nizom nekih užitaka koje pripadaju računarima, doduše i knjigama, bilo bi lepo. Od osnovnog pa do srednjeg školstva bilo bi sjajno da se obaveze u nekom kontekstu smanje, da se smanje nepotrebne informacije, da se redukuju programski sadržaj kako bismo ponovno decu vratili na igrališta. Pa u tom smislu sami ste kroz pitanje dali i odgovor da naprosto sedenje ni jednog trenutka ne može biti nešto što će biti dobrobit, osim naravno ako nemamo adekvatno pravilno sedenje s jedne strane, ako nismo oslonjeni kičmenim stubom nazad prema osloncu, iz prostog razloga da se zadrže neke biomehaničke norme, a to je da su kolena postavljena blago široko, jer kad su kolena široko, kukovi su usko.
i u startu čuvamo kukove. Kada se oslonimo grudnim delom kičmenog stuba o naslon, imamo sve preduslove da nijednog trenutka ne dođemo u situaciju da imamo veliku kompresiju na lumbalni deo kičmenog stuba. Ali taj deo koji se u suštini odnosi na statiku dece, naravno je samo jedan od segmenata. Nažalost, mnogo problematičniji je onaj drugi, koji se prevashodno odnosi na probleme koje takav jedan sedatorni način života nosi. S jedne strane, da li pričali o deci koja, ako su u obavezi da sede, to je neka 4., 5., 6., 7. godina za stolom, to su neke prve godine, praktično razvojno takva deca nisu baš sklona velikoj progresiji u uvećanju mišićnog tkiva, dok koštani aparat bezuslovno raste. To je prva stavka. Druga vrlo važna stavka, tako je napravila priroda, onog trenutka kad uđete u proces sedenja, svi oblici koji pripadaju bazalnom metabolizmu i toj nekoj osnovnoj potrošnji energije se svode na minimum i priroda telesna kaže, ili takozvani jedan odbrambeni mehanizam ili mehanizam redukovanja i onog što se u čovekovom telu događa, to je da proces produkovanja eritrocita ili crvenih krvnih zrnaca se smanjuje. Onog trenutka kad se smanji broj crvenih krvnih zrnaca samo zato što i manje koristimo naše telo, mi praktično uvodimo naše telo da bude manje vredno po aspektu kvaliteta krvi, a s druge strane, budući da se transport kiseonika baš takvim, da kažem, mi to zovemo mioglobinskim elementima, inače obavlja kad je on osiromašen takozvani hematokrit kod dece, vi praktično imate situaciju koja nijednog trenutka nije dobro došla jer srce želi da sve vreme pumpa jednu te istu količinu krvi i uvodite svoje srce praktično u ubrzaniji rad, jer trebate da nadomestite smanjenu količinu eritrocita u krvi, odnosno da nadomestite tu nepostojanost u dotoku kiseonika na svaku ćeliju detetovog organizma. I to sve samo zbog sedenja? I sve samo zbog sedenja. Znači, s jedne strane, biohemija se menja, doduše do 3. godine svi aspekti tiroidnog, ajmo da kažemo, izgrađivanja su aktuelni, ali vi posle toga imate sve vreme ciklus od 3. pa do 11. 12. godine gde hipofiza izrazito je aktivna, hiperaktivna i gde praktično koštani aparat je taj koji dominira sa svojim rastenjem, gde sve vreme u tom periodu do neke 10. godine mišićni aparat kasni. I vi praktično dolazite u situaciju da bezuslovno imate rast kostiju, eventualno ga zbog nekog, na primjer ove pozicije sedenja, da ne pričamo o tome da su deca počela da imaju neke druge pozicije, pomeranja nogu, prekrštanja nogu i tome slično, prave dodatne kompresije u lumbalnom delu, sležu se organi na niže i tako dalje. A roditelji onda kažu oni to mogu, deca su elastična. Naravno, moram da vam kažem, na 10 dece slučajnim redosledom uzeti, to je česta, inače i u sportskoj terminologiji praksa da ljudi ponekad čak i pogreše, asocirajući na fleksibilnost zglobova i mogućnost pravljenja velikih pokretljivosti zglobova, dakle amplituda pokreta, oni kažu deca su elastična, deca su fleksibilna. A elastičnost je jedna druga kategorija sportska, o njoj ćemo pričati. I u skladu s time praktično važan segment jeste sledeći. Vi možete obaviti malo veću kompresiju zglobi kuka, ako napravite veću kompresiju zglobu kuka, odnosno pritisak u tom delu, jer samo da znate, eto i da zna javnost, organi su daleko teži od mišića po specifičnoj težini, samo zato da u centralnom delu tela bude upravo to težište. Ali budući da su jako teški, vrlo je važno da i njihov ligamentozni aparat usled sedenja se spušta i nažalost može da ostavi čitav niz posledica, pogotovo na žensku mladu populaciju. Da se vratimo na ono što je jako važno, da deca moraju kombinovati to svoje sedenje sa onim delom koji pripada igri i na tu temu vrlo je važno da od te prve godine, ali kad
polako deca stasaju kad se usprave. Vidite li koliko se segmenata tu promenilo? Svako treće dete puza i to samo kratak vremenski period. Dakle, u nomenklaturi kretnih zadataka puzanje kao karakteristika polako izlazi iz ambijenta korišćenja. Vi praktično dolazite u zonu koja je prva, u kojoj se praktično dete nalazi u opciji da može dobro da koordiniše kretnje, a to je od 3. do 7. I praktično u toj zoni još deca previše ne sede, ali najveći broj te dece koja se povlače, koja su introvertna, koja su relativno gojazna, onda nadalje, nažalost, i toj 4., 5. godini dovoljno su već kadri da sednu i da se u velikoj meri ne socijalizuju sa svojim drugarima koji su negde napolju. Doduše ne u velikoj meri, ako prođete Beogradom vidjet ćete kakav je ambijent u tom smeru. Praktično dođemo u jednu drugu metu i odstojanje, a to je napraviti deci jako široku paletu senzacija. Moraju da imaju jako puno, izvora aktivnosti i izvora različitih igara. Na primjer, igrališta na otvorenom. Apsolutno na otvorenom, gde su jedne ove sprave koje je grad Beograd postavio da bi relativno stariji u jednoj meri mogli da vežbaju, ali je vrlo važno u narednom periodu napraviti čitav niz zabava i za decu koja su vrlo stabilna po svakom aspektu, ali dovoljno moćna da obezbede da se to ne haba, a opet s druge strane da deca mogu tu da vrlo nesmetano, čak i kad padnu, budu u situaciji da mogu da nastave da se bave nekom aktivnošću i to su vani Austrija, Nemačka, Engleska, ljudi uspeli da reše sa jako mekim tartanom, sa dobrim, kvalitetnim, nehabljivim plutama, gde su razni oblici savladavanja prepreka postojani, gde ni jednog trenutka ne morate biti u opciji da organizujete neku posebnu žmurku ako je takav ambijent različitih predmeta u prostoru i praktično obezbeđujete da savladavajući različite prepreke, deca praktično prave i različite oblike pokreta. Kada opskrbite dete od 3. do 7. godine čitavim nizom raznolikih pokreta, ne morate brinuti za bildovanje i uvećavanje nervnog aparata. Dakle, nervni aparat se jako stabilno od kore velikog mozga pa svih nižih struktura, završno sa nervnim završecima, jako dobro unapređuju po svojim anatomskim karakteristikama. Dakle, dete u svojoj 4., 5., 6. godini ne treba da bilduje i uvećava svoje nervne ćelije po aspektu svog dijametra i po aspektu svoje homogenosti čitanjem samo, nego u nekoj čak minimalnoj meri. To će isključivo učiniti ako bude bio pregršt jako zanimljivih, interesantnih kretnji. Senzacije i reakcije na takve senzacije će napraviti nešto što je jako važno, to je pregršt pokreta, koji će obezbediti akumulaciju čvrstog i stabilnog nervnog aparata, a koji je jako važan za narednu fazu od 7. do 10. godine, kada po prvi put morate doći da se u koštac sa onim segmentom koji je inače aktualan za decu, da se uvode u neke kategorije takmičenja, da se uvode u neke kategorije oblika kretnih zadataka čak i u školi, gde se sa nekim takmičite i ako nemate logičko razmišljanje, ako ne možete da osetite interakciju sa drugima, ako niste u situaciji da možete da napravite neometano čitav niz raznolikih pokreta, nezavisno od položaja u kome se nalazite, vi zapravo niste prošli jednu jako bogatu, široku i duboku paletu kretnih zadataka od te 3. do 7. godine, u kojoj je vrlo važno sledeće. Imati s jedne strane veliku podršku od roditelja, da roditelji ipak odvoje vreme za igru sa svojom decom, a s druge strane imati jako puno otvorenih ambijenata u kojima je to moguće. U velikoj meri deca nemaju ni problem da izvode raznorazne oblike pokreta. Primjer radi samo jedan banalan, doći u situaciju da deci stavite da kaži prste, bez obzira na sve, nesmetano ovako podignu, ali isto tako i da domale prste takođe podignu nesmetano, a da svi ostali nigde ne odlaze na stranu. To je malo teška forma, znate. Ili da im date dole da izvode kretnje prstima, već su nažalost pojedini prsti u ovoj poziciji, deca čak ne znaju da zagrabe, a prvi detalj jeste sledeći. Deca ne hodaju bosa, ne hodaju ni kući bosa,
A nekad su hodali? A nekad su jako dugo hodali i praktično doći u situaciju, kad kažem jako dugo, i kući i napolju. Ponekad, naravno, gradska deca su tu imala mogućnost da li će provesti pored reke ili negde drugo, nebitno. Ili na selu? Ali na selu je to bilo izrazito dominantno. Ja sam seosko dete pa znam kako to izgleda. I doći u situaciju da nervni završeci stopala budu neadekvatno isforsirani, nekvalitetno istretirani, vama daje za pravo da i ostali delovi, evo ja sam se sad sav skupio, to jako ružno deluje, praktično se isto spuste i oba kolena odu kao unutra. Kad se napravi valgus pozicija kolena, čašice bez ikakvih problema zbog sume uglova hoće da krenu u polje. Međutim, vrlo važan segment jeste baš u tome da se to ne dozvoli. Sad to hoću da vas pitam, kako? Jer vi imate, hajde dođe vam dete do 7. godine, mora da krene u školu. Pre ili kasnije do tog nekog 8. razreda dođe do toga da ima 25 časova nedeljno sedenja i 2 časa fizičkog, a to su časovi koje često ne doživljavamo ozbiljno. Često su to časovi sa kojih se bez razloga beži. Kako, profesore? Onaj deo koji pripada inače uslovima da se deca mogu kvalitetnije baviti fizičkom aktivnošću uglavnom pripada američkom području. Iako videli ste šta je zemlja Amerika napravila po aspektu artificijalne hrane, urušila je svoju naciju. A opet s druge strane došli smo u situaciju da sva izvorišta neke velike pameti po raznim osnovama, pa i oni koji pripadaju fizičkim sposobnostima, da li će datirati znanjima iz Rusije ili iz Evrope, ona su tu negde. I vi dolazite u situaciju da u matici Evropi imate samo pojedine države koje su vrlo kvalitetno, dosledno rešile taj problem, a to je imaju 4, 5, 6 časova fizičkog vežbanja i imaju jako puno raznoraznih sekcija koje omogućavaju da se nadogradi neko znanje u nekom sportu ili da se nadogradi kroz neko korektivno vežbanje neki ozbiljan fizički nedostatak. I njihova deca su zdravija? Apsolutno daleko, moram da kažem, daleko zdravija. U tom smislu, da li ste otišli u Švedsku, da li ste otišli u Dansku, da li ste otišli u Holandiju ili Francusku, vi dolazite u situaciju da opštite sa jako zdravom populacijom, da ne pričam Nemačku, Austriju, i u tom smislu možda su se samo nekoliko pozicija u ovom trenutku malo urušile. Pozicija Grčke gde živi endomorfna populacija sa dominacijom vode i masti ili druga pozicija Italije gde relativno žive niski ljudi sa dominacijom kuhinje koje su prisutne paste, pa upravo zbog svih ovih sedatornih oblika aktivnosti koja pripadaju deci, deca su pristojno u velikoj meri, nažalost, deformisana. Svi ostali detalji koji pripadaju Mađarskoj, a onda i ostalim zemljama u okruženju, naprosto imaju, da kažemo, uzorak dece koja su daleko zdravija. Pa na tu temu, naravno da je jedan veliki ponovni apel da u naše škole mora doći do bitnih promena na tu temu. Fizičko vaspitanje, a onda i programski sadržaj fizičkog vaspitanja moraju biti izrazito postojani, izrazito prisutni, bar 3, ako ne i 4 časa, a opet s druge strane škole moraju posjedovati sekcije koje u raznolikim sportovima daju dodatno deci. Ono što je važno reći, de facto je da najveći broj privatnih institucija danas i otvara se samo zbog toga da bi nadomestili takvu jednu opciju, a to je da se deca bar do svoje 7. godine igraju, jer ne trebaju da budu usmerena na neki drugi sport, a za nas je jako važno da u tom smislu samo je nekolicina sportova u kojima je potrebno prevazići ta afektna stanja koja se sa logičkim razmišljanjem, sa socijalizacijom, sve više su aktuelna 8., 9., 10. godina kada se nadomeštaju razni oblici strahova ako obavljate neke agresivne kretnje, pa u tom smislu i judo i jednim delom samo karate i naravno ritmička
gimnastika su zapravo klizanje su neki sportovi koji malo osujećuju decu ako to u poznim godinama rade. Pa je u tom smislu vrlo važno prva usmeravanja dece da dođu u situaciju i da obezbede sebi dodatnu aktivnost, a da ona ima i takmičarski karakter, može uslediti tek posle 7. godine, ali neka prava, dobra, kvalitetna usmeravanja, dakle, deci ni tad ne smemo isključiti ni po tačkom razno, igranje po raznim drugim osnovama, ne smemo samo zbog toga što senzacije, taj senzitivni period čovekov još nije završen, treba mu do 15. godine jako dugo. Praktično je vrlo važno reći da deca mogu sebe naći u raznim sportovima, ne tražiti od sebe previše u tome, mnogo više to raditi zbog toga da bi rashodovala energiju i polagano se usmeravala u tom smeru, da roditelji prate od svoje 7. pa do 11. godine šta se sa decom na pola godine događa po aspektu razvoja celog tela i organa pojedinačno i onda da dođu u situaciju imajući jednu skalu i zdravstvenu, a onda s druge strane skalu motoričku, da dođu u situaciju da vide njihovu kompatibilnost, da vide kako je dete izgrađeno u odnosu na prosečnu dečiju populaciju te starosne dobi, jer se to ovde detaljno u Profeksu radi, a to je procena u odnosu na prosek, jer je vrlo važno stvoriti ambijent koje jedno dete ima da bude stabilno usmeravano i sve vreme da ima stabilna napredovanja od 7. do 11. godine, samo zato što je u velikoj meri bitno da dete nijednog trenutka u toj dobi ne zaradi bilo kakve povrede, a kada se malo slegnu zglobovi, mi to u žargonu rečeno krivo, receptorni aparat i proprioreceptori u zglobovima praktično ne funkcionišu dobro i deca nemaju dobar osjećaj u kojoj su poziciji postavili svoje zglobove i mi kažemo da deca povećava se trapavost, povećava se nesenzitivitet. A mislimo često da su deca tako rođena. Kažemo on je trapav. Apsolutno da nije tako, apsolutno da nije tako i da naprosto, upravo smo pomenuli, dovoljno je učiniti mnogo za decu od 3. do 7. godine, da se igraju sa pregršti različitih igara, da koriste razne predmete, od lopti pa nadalje, nijednog trenutka neće imati problem sa procenom oblika, sa procenom strukture materijala koje hvataju ili bacaju, sa procenom daljine predmeta u odnosu na ono da li od nekoga neku loptu ili bilo šta primaju ili je bacaju. Drugim rečima, nijednog trenutka neće imati problem sa procenama čega, koliko traje neki pokret, kojeg je ritma, koliko je potrebno da bacajući neki predmet da on zauzme neku novu poziciju, a da ne dođe do neke kardinalne greške i tako dalje. Jer onog trenutka kad dete vezano napravi nekoliko grešaka, nažalost danas, zato što ih malo više štedimo, moram to tako da pokažem, deca izlaze iz tog sporta, izlaze iz te aktivnosti, povlače se i ponovo se vraćaju na ovu stolicu. Da, ali ono što ja sad moram da vas pitam, mnogi roditelji su se osetili prozvano sada jer prosto ne pružaju svojoj deci dovoljno fizičke aktivnosti. Isto tako, mnogi roditelji su rekli, evo, ja radim sve ispravno i upisali su svoje dete na nekoliko sportova prerano. Imate sada na svakom ćošku ili u svakoj školi mogućnost da platite neku privatnu školicu nekog sporta. Koliko možemo da zapravo pogrešimo ukoliko deca previše treniraju i prerano? Kada je to neko pravo vreme? Vi ste rekli od 7. godine, dakle do 7. se igraju, a onda od 7. da polako počnu da isprobavaju sportove dok ne nađe onaj koji im odgovara. Tako je. Pa, morao bih tu da u jednoj banalnoj formi da vam to objasnim. Znate, danas u trenažnoj praksi ljudi pominju obim i intenzitet. Mi smo ga prošli put pomenuli, jel tako? Pričali smo o obimu kao količini mehaničkog rada. Samo računajući da ono što je mehanički rad, toliko će dete metabolički da se rashoduje i potroši, kao i svaki drugi čovek. S druge strane, kada je u pitanju intenzitet, on se može dvojako gledati. Jedno je koliko velika opterećenja neko savladava,
a drugo je koliko za neko jako kratko vreme dete iz jedne pozicije prelazi to relativno brzo kroz neke faze ubrzanja. I vrlo je važno koliko takvih ubrzanja dete ima. Moram to da napomenem, to je jedna posebna oblast, baš jako široko eksploatisana na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, kojom se upravo ja bavim i još jedan kolega, profesor Miloš Kukolj, a to je upravo problematika obima i intenziteta koji, kada je u pitanju intenzitet, jer smo obim pomenuli, upravo se tretira kolikom uloženom mišićnom snagom to neko savladava. Tretirati decu kao neko ko ima neki bezgranično veliki obim i često se kaže deca kroz igru pa ne mogu da se umore, dođu po malo vode pa se vrate. I zaista je tako, ne možete doći u situaciju da uzurpirate kontraktilnost mišića i da deca uđu u neku kiselu sredinu i da imaju puno laktata, jer puno se tih nekih detalja već dogodilo kod dece. Deca već do 5. godine, kad su u pitanju enzimi koji su vrlo važni za aerobni rad, oni završavaju sa svojim svim kategorijama izgrađivanja. Drugim rečima, vi samo decu od 2. do 5. pa ko je taj ko bi želeo decu da uslovljava na neko veliko aerobnu aktivnost u toj dobi, nego im dajemo onoliko koliko oni u tim uslovima žele. Ali ako hoćete smerno da vodite dete i to radite kroz neku sportsku aktivnost, ne smete to činiti pre 5. godine upravo zbog ovog razloga, a onda kada enzimi za aerobni rad završe svoje, dakle kakav rad? Za rad nesmetan, umerenog intenziteta, gde ni jednog trenutka ne dolazite u situaciju da se deca zadišu, nego uvek imaju prisustvo kiseonika, imaju kontinuirano disanje, kako god ono daje, vi praktično imate uslove da ono to uvek obavlja nesmetano. Onog trenutka kada dolazite u situaciju da dete opterećujete velikom količinom ubrzanja, kada opterećujete dete danas u tenisu, ako se ne isprazni cela korpa, nema prekidanja. Odmah da se razumemo, svugde po svetu to negde i jeste prisutno, ali sa profesionalcima, sa decom to treba raditi drugačije. Naravno, onog trenutka kad iole treneri osete da je 30% brzine izbačaja, na primjer u tenisu, već polako palo, moraju da prave te prve, zato što je to behavioralno jako vidljivo, mogu da dođu u situaciju da već polako spuste mali odmor, naprave sitan džoging, naprave jer on obnavlja telo, dakle stvara mu katališuća svojstva da se telo vrlo brzo obnovi i dođe dete ponovo u situaciju da to radi, to je opravdano. Ali ako to radite u fudbalu i dete vam obavi 30-ak ubrzanja po 10 do 15, 20 metara, gde samo što je završilo ubrzanje ide u novo, vi dolazite u situaciju da pravite nešto što je vrlo opasno, jer enzimi za anaerobni rad završavaju sa svojim razvojem kompletno do kraja u 17. godini. Dakle, ni jednog trenutka ne smete da dođete u situaciju da bez prisustva kiseonika dete, znači, istrči, nema trunke disanja i samo što krene da diše da bi, platilo taj kiseonični dug i samo što se malo dovede u red, ali se još srce nije smirilo, vi ga bacite u novu. Nećete vi naići ni na enormni neki bol u grudnoj kosti koji je, vrlo transparentan za stariju populaciju kada već dođe do nekih smetnji. Drugo, dete i nema izgrađene receptore u tom smeru do kraja, nego ćete doći do jedne neverovatne stvari. Ako ne kontrolišete, srce ima, kao i svi ostali mišići, potrebu da se nadogradi i ako je veliki krvni pritisak u stalnim anaerobnim uslovima ubrzanja, srce isto kaže ne mogu da obnovim ovoliku količinu krvi, moram da se uvećam i moram da stvorim uslove hipertrofije i uvećanja. Svi aspekti Boyle-Mariotovog zakona, a koji pripadaju ranom uvećanju miokarda, ponekad hoće da naprave, sve zavisi jednim delom i od genetskog izočitavanja, hoće da naprave kardiomiopatiju. U tom smislu, iz najbolje namere roditelja, ali u ovom trenutku iz najveće nekontrole trenera, oni koji ih treniraju. Pa je vrlo važno na tu temu obezbediti stabilnost uslova, da svako ko vas trenira
i daje vam trenažnu strukturu, mora na 15-20 dana roditeljima da kaže u kom su obliku režima mišićnog rada deca i šta to znači za njihove mišiće, a šta to znači za njihovo srce. Jer ako to se ne kaže, nijednog trenutka nećete doći u situaciju čak ni da roditelji samostalno odvedu decu da urade krvnu sliku, da urade elektrolite, da urade bilo kakvu biohemiju koja se u velikoj meri u toj dobi i ne radi, ali eto, krvna slika, a opet s druge strane ne vode ih kod kardiologa. Iz tih razloga vrlo je važno, mi smo svedoci danas da u mnogim sportovima, evo pogotovo u aero-anaerobnim sportovima, fudbal, košarka, videli ste koji je broj smrtnih slučajeva bio aktualan ili po nekom drugom... To nije čista nesreća. Apsolutno, pa je vrlo važno na tu temu doći u situaciju da se priča o sledećem. Režimi mišićnog rada, koliko neko nešto izvodi brzo, kolika mora biti pauza da bi došlo srce u prvo stanje posle kojeg ponovno može ući u tu aktivnost. A opet s druge strane, vrlo važno, koliko mišići u datim uslovima treba da se odmore kroz neke minimalne oblike aktivnosti, a ne pasivnog boravljenja u nekom položaju da bi ponovno bili kadri da uđu u novu aktivnost. Pa u tom smislu vrlo je važno nešto drugo. Danas deca, kad se i najmanje zamore, ono stanu, pa svi delovi tela se iskrive, a mi zapravo treba da ih naviknemo da imaju neki minimalni rad kroz adekvatno disanje, vrlo pristojno, kvalitetno. Mi ih ovde učimo u Profeksu vrlo jasnim tehnikama disanja na jednu nosnicu. Probajte to jednom prilikom, vidjet ćete kako to izgleda. Kad hoćete da udahnete ovako, vazduh banalno, to zvuči prosečno, ali kad uzmete na jednu nosnicu, Traje. to traje, samo zato što ste napravili podpritisak i on je, evo, jedan lep savjet i za trenere, a i za roditelje, da mogu da naprave uslove da preko noći stvore ono što je za nas najvažnije, a to su oksidativni procesi, favorizovanje dobre pumpe, da vam se onoliko koliko dišete praktično uvek priroda vrati sa bogatošću krvi, stvaranjem novih krvnih elemenata, da uvek bude bogata krvna plazma i eritrociti i da ni jednog trenutka, evo, kroz jednu banalnu formu, čak i da nemate mišićni rad, da dišete, stvorit ćete sebi taj uslov. Zašto je ovo važno? Važno iz prostog razloga jer se standardi kojima se danas potvrđuje ispravnost vežbovnih procedura isključivo odnosi na sve zakonitosti koje pripadaju biomehanici, motornoj kontroli i takozvanoj antropomotorici. Pregledajući ovde i radeći sa roditeljima koji su stari 30 i neku godinu i nose čitav niz već deformiteta, pregledamo njihovu decu koja su, u žargonu rečeno, preslikana. A vrlo je važno bar njima pomoći jer je danas fenotip u masi nekih segmenata, zna se u kojima nije, nadvladao genotip, drugim rečima sredinskim faktorom i usmerenim oblicima aktivnosti možete nadomestiti nešto što je vrlo važno, a to je da deca, evo, samo u startu ne budu kriva u žargonu, a to je da imaju X poziciju nogu, valgus poziciju skočnih zglobova i kolena nezavisno. Pa mi ovde često kažemo sledeće: dovedite nam decu da ih naučimo kako da hodaju, jer nažalost deca hodaju unutarnjim svodovima stopala, pa im se spodovi stopala vrlo brzo rasplinu. Cela neuralno-vaskularna mreža koja ima svoj, da kažemo, povratni efekat na najviša polja u mozgu, ako nisu relaksirana, već su pritisnuta, cela nervna mreža u narednom periodu detetovog izrastanja je jako iziritirana. Deca su nekoncentrisana. Deca iz tih razloga ne mogu normalno ni knjige da čitaju, nego imaju problem da posle druge stranice moraju da se odmore. Vrlo je važno u tom smeru da se taj segment stvori, a to je da deca jako kvalitetno nauče da trče od 3. do 7. a pogotovo da to douče od 7. do 10. pa onda u kom god sportu da se nađu da to vrhunski izvode, a s druge strane da stvorimo kod dece nešto što je poslednjih pa 15 godina jako prisutno, a to je konformizam koji je prisutan,
da ga malo dovedemo, da ga svedemo. Moram da priznam da njega nema, pogotovo u srednjim školama, a to je, mislim da je velika količina nepotrebnih znanja aktuelna, u redu umenja, u redu praktikabilnih formi koja podržavaju i teoretska i zakonska obeležja o nekim pojavama u biologiji, u fizici, a onda na posledku ona to mogu biti i u nekim opštim predmetima, ali u ovom trenutku oni moraju imati neki drugi karakter i ne moraju baš imati podjednaku važnost. Ne bih rekao zbog toga jer se od toga ne živi, nego zbog toga što oduzimaju dragocenih sat, 2, 3, baš za onaj prvi u nizu razvoj dece koji bi mogao da se priušti kroz oblike fizičke aktivnosti, jer je to jedan od detalja koji je nadomestio i proslavio, evo danas, s jedne strane sportiste, koji su baš upražnjavali razne sportove, ali onda i sve ove naše velike ljude u Srbiji koji su se u enormnoj meri bavili sportom. Ja sam vodio neku svoju, u tom smislu neki svoj dnevnik apropo toga, jer je on obezbedio da se zapravo ljudi s jedne strane rasterećeno bave svojom aktivnošću, a s druge strane nijednog trenutka nisu doživeli da posle perioda svoga odrastanja budu sa nekom anatomskom, fiziološkom ili nekom, dakle, nervnom ili nekom koštano-zglobnom smetnjom i da sa njom žive. Kad sumiramo sve ovo o čemu razgovaramo, a deca su u pitanju, nekako se nameće zaključak da to sve nije tako jednostavno iz ugla roditelja. Dakle, da ne sme da se završi briga o zdravlju i fizičkom razvoju deteta time što ćete platiti 2, 3 ili 5 hiljada nekoj školici sporta, odvesti dete i sačekati ga posle tog časa. Znači li to da roditelji moraju u današnje vreme, a imaju prilika da saznaju, da stalno uče, da se raspituju, da pronalaze prava znanja i prava rešenja i da ne odustaju, da se ne završava sve zaista na tih nekoliko hiljada dinara i nekoliko potrošenih sati na prevoz i odvoz sa treninga? Apsolutno. Kao što smo rekli, kada su u pitanju školice, mora uvek da bude neki oblik elaboracije kako i na koji način su zapravo deca prošla neki period. I drugo, mora da postoje neke egzaktne mere kojima se vidi kako su se razvoji pojedinih tkiva dogodili. Mi ovde vrlo lepo vidimo koliko smo napredili živi ćelijski aparat. Mi ovde vrlo lepo vidimo koliko dobro se ćelija i van ćelija razmenjuju. Dakle, koliko se lepo prima hrana i koliko je na kvalitetan način znojenjem i svim ostalim opcijama možemo rashodovati. Ako to ne znate, ne možete doći u situaciju ni da pričate o tome, da vam je dete dovoljno agresivno, dovoljno mobilno, pa ne mogu deca dobiti samo 10 ili 9 ili 7 po rođenju ocena, kako je dete po svojim karakteristikama, no naprotiv, ono će najviše uznapredovati u fazama odgovarajućim koje će provesti baš u ovim igrama o kojima pričamo. Međutim, vrlo je važno sledeće. Onog trenutka kada deca odmaknu u tom smeru i dođu u situaciju da uđu u neki sport, tog trenutka znatiželja roditelja mora biti enormna. Moraju poći od sebe. A to je videti prvo šta su genetski oni imali kao probleme. Drugo je, moraju u toj celoj priči pošavši od sebe i znajući da eventualno potencijalno dete može u tom smislu imati neki problem, da li neka skolioza, da li neke kategorije, neke anemičnosti, da li će doći u situaciju da u jednom trenutku imaju neke druge degenerativne promene. Nebitno je. Moraju doći u situaciju da to prate i da se u tom smeru dodatno naobraze. Ponovno, evo po 5. aspektu, seminar za roditelje. I u tom smislu važan aspekt i jeste, znači, ovde kod nas dolaze mnogi ljudi koji su veliki intelektualci. Međutim, nažalost, izostao je segment edukacije o čovekovom telu.
Deca ga danas čak i u školi imaju, ali fragmentarno. Pa je vrlo važno da na tu temu budu usmereni, da znaju kako će ispratiti jednu krvnu sliku, da znaju kako će ispratiti banalnu jednu hemiju, da je razumeju kad im neko to objašnjava, da znaju kako će ispratiti banalna objašnjenja kiseonične potrošnje, samo iz prostog razloga da vide da li je ona efekat neke dečije dobre ventilacije i da li neki problemi ako postoje, da li su oni možda vezani za neke predastmatske ili već neke astmatične promene kojima je takav rezultat inače nerealijabilan, pa ne moraju ni da se brinu previše. Dakle, jednom rečju, roditelji moraju dalje da znaju nešto iskustveno, kako su se oni razvijali, da li su bili mršavci pa su onda prešli u neke druge, jer im se evo to tako sada danas takođe sa svojim detetom događa. Međutim, naše današnje vreme mnogo brže urušava neke nedostatke koje je ranije priroda i ambijent življenja i ogrubelost kojoj mi pripadamo, jer nismo baš bili sve vreme u toj opciji, praktično u mnogo većoj meri i mnogo destruktivnije se odražava na decu. Pa u tom smislu vrlo je važno sledeće. Ako već odlazite na neki sport, mora da se zna da sport ne može masu stvari da popravi. Sport ne može da popravi skoliozu. Plivanje ne može da popravi skoliozu. Jer tu se još više pomeraju zglobovi, još su rasterećeniji. Dalje, vrlo je važno, dakle, svi imaju neki korektivni zahtev od sporta. Sport to ne čini. Nego naprotiv, ako dete obezbeđuje već uslove, obezbedite mu uslove neke kretne aktivnosti, dete mora biti kadro za taj sport. Nadam se da ćemo u narednoj emisiji u svakom segmentu obratiti baš o tom pitanju puno reći, a to je koje je dete za koji sport i šta je preduslov da bi ono u njemu bilo. Ali ovde, pre no što se to uopšte ta opredeljenja dogovore, vrlo je važno da dete ima sve mišićne preduslove za tako nešto. Da neko dođe ovde sa bazalnim metabolizmom koji je relativno, primjera radi, nizak, a dete ima prilično veliku mišićnu masu. To je samo na očigled. Mi ćemo vam dati primere. Ta deca imaju veliku masu, ali ne i mišićnu. Imaju puno tog nekog tapacirunga ispod kojeg se i ne vidi prvo mišićne glave koje nisu dobro formirane, a s druge strane i ne vidi se zapravo da ti mišići koji su samo nabujali jer nisu bili u funkciji, niti su mogli da sklone otrove iz mišića, niti su elektroliti u mišićima bili brzo pomerivi, niti je energetski razmena bila postojana, nego su oni blago natekli. Ugrudvali se. Pa samo izgledaju krupni. Samo izgledaju postojani, i onda kad ih pipnete, zato što je takozvani koloidno-osmotski pritisak jako velik u takvim delovima, nema dobre razmene, pa je sve kruto. To nije i kvalitetan mišić. Dakle, takvi mišići nisu u dobroj funkciji, a vi ga tretirate, samo po onoj banalnoj tabeli. Ako dete ima tu i tu mišićnu masu, pa dobro, to je ta razmena. Danas ću mu, za naredni period ću mu dnevno davati tu i tu količinu kalorija da može da koriste, samo zato što to tablice govore. Pa to je moglo 65. A danas ne. Samo iz prostog razloga jer metabolizam mišića se jako sveo zbog onog o čemu smo pričali na samom početku, a to je sedatornog načina življenja, gde su zapravo otoci, razne nekvalitetne mišićne strukture, višak vode, samo napravili nabujalu strukturu koja deluje da je mišićna, a ona to zapravo nije, i mi zapravo kroz elektromiografski zapis vrlo moćno možemo da vidimo direktno koliko su ti mišići aktivni, a taj nalaz nam je inače važan i zbog mnogih drugih detalja. Takva deca, baš zbog tih detalja, nažalost nose malo veći stepen trapavosti. Stalno imaju neki pritisak unutar sebe. Zamislite samo kad biste držali neku hemijsku jedan duži vremenski period i nastupila bi adaptacija, ne biste više osjećali da je držite na isti podjednak način kao što je to bilo u samom početku. Izgubili ste senzitivitet. I zamislite da osudite dete, da u senzitivnom periodu razvoja, kad sve senzacije moraju da budu jako izdiferencirane, suptilne i da sve osjeća, od ovih prstiju na nogama pa nadalje, vi zapravo izgubite to svojstvo i tu mogućnost. Samo zato što vam je, ajmo da kažemo,
neki oblik, nazovite, sporta, napravio uslove takve da ste danas imali, primjera radi, ritmičko-sportsku gimnastiku, odradili ili ritmičku gimnastiku, puno skokova, puno aktivnosti je bilo i onda noge su malo nabujale, nabrekle, jer nažalost taj oblik aktivnosti ne obavlja se na mekoj podlozi, nego nažalost na relativno tvrdoj. Samo neke situacije su, moja baš izuzetna proslavljena koleginica Milena Reljin to izuzetno vodi, negde se to radi kod nje i na brodskom parketu koji dovoljno ima elastičnosti. Praktično obavljaju taj oblik aktivnosti kako valja, ali se ponekad događa upravo kod takvih devojčica zbog ispravljenosti da postoji ta hiperekstenzija lumbalnog dela kičmenog stuba ili veliki deo ispravljenosti koji malo napravi veću kičmenu krivinu. Sa većom kičmenom krivinom samo danas popodne u onom našem ponovnom sedenju okret levo ili okret desno izrotira vam pršljen i vi polako dobijete onu skoliozu koja je inače nešto s čime se mi u velikoj meri ovde bavimo. I za nas, vrlo važno, kad su mišići nabrekli, a imate tu opciju, ne možete dobro ni da osetite da ste krivo pozicionirani na posledku. Iz tih razloga, kao što smo pričali u prvoj emisiji, važno je da svaki sport, nebitno je da li je to stoni tenis koji ima pogrbljenost pa deca dobiju kifozu, ili ritmička gimnastika, ili bilo koji drugi sport, košarka, koje idu noge blago u X poziciju, ima svoju korektivnu proceduru od 20 minuta. Jedno je da može biti uvedena direktno tamo gde se to obavlja, a s druge strane može biti uvedena kući u fazi nekog odmaranja, kada zapravo dete ne sme doći u situaciju da bude žrtva nekoga sporta, nego da mu to sve što radi u velikoj meri prija i da ga sport vrlo fokusirano oblikuje. Jedno je fizički, a drugo je mentalno. Mnogo je znanja potrebno i mnogo ste znanja, nadam se, još spremni da podelite sa nama i u narednoj emisiji kada je u pitanju razvoj dece. Slažete li se da nastavimo razgovor? Apsolutno, sa velikim zadovoljstvom. Ono što je za mene izrazito važno jeste da se saoseti sa činjenicom da u narednom periodu velika je stvar da se bavimo decom na jedan visoko egzaktan način i da ni jednog trenutka ne dolazimo u situaciju da jedan domen privedemo nekim teoretskim znanjima koje možemo ubaciti u praksu, nego da sve vreme ispitujemo našu decu, tražimo od njih da u dovoljnoj meri u narednom periodu imaju dovoljno koncentracije, da sve one nedostatke na koje smo im sugerisali budu u velikoj meri ispraćeni od strane dece prema roditeljima, prema trenerima, prema njihovim učiteljima. U sledećoj emisiji serijala Predvideti nepredvidivo nastavit ćemo da govorimo o deci. Upoznaćete decu i roditelje koji su vežbanjem pod nadzorom profesora Ilića uspeli da izbegnu hirurški nož i povrate zdravlje. Izgubila sam se i ja i ona od straha, od nervoze, od toga što sam znala da treba detetu sa 13 godina da stavim šipke u leđa, 2 šipke koje se nikada ne vade, koje ostaju sa njom. Ne znam koliko joj to ograničava pokrete i sam život. Mislim, sa 14 godina to mi je bilo strašno. Ja sam Manojlović Danica, imam 14 godina, imala sam problem sa skoliozom i rešila sam svoj problem u Profex Akademiji. U sledećoj emisiji od profesora Duška Ilića čućete koji sve problemi mogu da nastanu kod dece usled nedostatka fizičke aktivnosti ili zbog bavljanja fizičkim aktivnostima na pogrešan način, ali i kako se vežbanjem mnogo toga može popraviti.